Sa Arngut ki Shipai ki lapau baki yo yang jingpang COVID-19 ka ba penlong ka Meghalay ban kiu menta sa ka nyungut ki nongpang. Ha ka ju ka por Myntri Rangbah ka jala konrad ki sangmau la dep song quarantine na ka benta sausngi bat hadu arsian ka tes kalapau negatif. Update kalong ba niyo sa RTD positif kemun menta ki aktif case berhad ki dan niyo. Ban ki total ki case ki ba niyo positif ki along sanpau. Kini ki mengiyo positif menta kini ki forces kini jong BSS way de bon matariana way pada demonstration ni to balik shaw brio balik on brio shapo gati sha keleng oh ngiladap utang sisi ni kini habe artificial ladap artian de sisi ladap le sisi mencha menta ladap yang koi kalong negatif protocol kalong ta kini ki balik na menta government duty kita wan kin habe artificial ladap kalong hadin life ni kemudian ada kalong negatif kemudian kila lawan litre